ya tlhaloganyong dia action. Yes. Right? But there's PG, parental guidance, and Well, PG ya bazalwane ba bagolo ba kgekolo ba le kana ya ho thusa hore matlo a ska dula mo sa se boneng ka hore ha se khatle modimo. A ke re Romans 12 verse 1 Bible e re rena re focus mo se se khatlang modimo. Parental guidance ya nna ke le dula modimo. Yes. PG. Okay. Mark 7 verse 20 and 23. 7 verse 20 to 23. Wayesethi okuphumayo kumuntu yilokho okungcolisayo umuntu. Ukuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nokufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokudlabalala, nokuzindla, nokuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. yeah. Mangwalo a bazalwane ke a gore itebelle before o bolela, before o dira, before o ka dira whatever, le ge se ka fihla mo tlhaloganyong ya gago, just put it aside, because the more you see and the more you become addicted. Save e o bogela the social media. You see, Satane o na le tactic ya gagwe ya go addicta batho. Swana le ge motho ba mo tsentšha mo di-drugseng. Banyana mola wa tsena in. So dilo tšeo ka moka ya thuša. We are dealing with the scriptures tše di bolelang ka from the same mouth, from the same mind, same heart, same tongue comes good and bad. Bolela ka dilo tšeo mangwalo a bolelang gore modimo ga a fa molomo o kwa bolela nnete o kwa bolela maaka o file molomo mongwane mara o file tlhaloganyo ya gore ke bolela ka social media ba mpoditse gore o ne taba tše di tše le gore mmušo mo di-stationeng tše ba re taba before ba iša to the media ba hlola ba lebelela gae ga se ke ra e beya ka tsela e releng ka tsela e mara go ne le re ke podcast mola is explicit. A go ne o censoring o le mantlo ge ba ntšha mola e ntšhošitše ke be ke lebeletše case ya Senzo Meyiwa monne ba re ke mamang a ntšhang diphiri ba re mola go ya kuya gore go ka ya mola no ka le bolela ka mameketsa ga o tloga selo o ntšha everything. So it's very horrible. Social media e kotsi. Mara modimo o re beile mo lefatsheng gore we must make a difference. Di re tšeo ge di tla re mo phepa ya ntshwanela ge o ile wa bula wa no rawa e nngwe le nngwe e lokile o go bala weng tlo go bala mo tlhaloganyong. Ge re gola be go ne dilo tša go ila gore o se kwa lebelela eng be ba re botsa ba re o se kwa re go bona motho o mogolo a tlhapoga molao mo lebelela ba re o tlo foufala because nthwela e tlo dula mo tlhaloganyong ya gago is going to haunt you for the rest of your life. E be le thuto ya setho ya go no thibela batho gore ba seke ba ba le di-subconscious things tše di tlo ba tshwenyang mo bophelong. Exactly ka mokgwa
re leng ka gona modimo o nyaka re le mo ngwagong wa gago gore re kgone go phepa go dilailane tse di gona mo lefatsheng mara re ka no re aowa anything is right bana ba rena ba ne le gore I am an adult then ba re sena go phala rona batswadi ko go bolela le bona batho ba re sena gore ba fetele ka kwa twena mara o mo lebeletse ngwana wo wa re mo re sena go phala wena motswadi. When you look at the life of the child, you cry. We suffer and we die. Please do us a favor and behave. Amen. 1 Corinthians 13, verse 6 and 7. And then Psalm 55, verse 21. Feli jeka di twang mo tlhaloganyong le di twang mo minding le di twang mo pelong di ya le eme di fetoga tempe di le fetoga di le 1 Corinthians 13, verse 6 and 7. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Yes. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yes. Modimo re file tool. Modimo re file sebetsa se le lerato. Lerato ba does not delight. Ha le khahle o isone se si ka spelling. Verse 6 and 7. Gale thabele bobe le thabela thereso le bipa tsohle le dumela tsohle le holofela tsohle le kgotlelela tsohle lerato ga le fele neng ge le diprofeto tsona di tlo fela le ona maleme a tlo le tsebo di tlo fela. Okay. Modimo re fa sebetsa sa go phema tsona tse di tswang mo dikgopolong tsa rena. Lerato. A le thabele bobe. La mafelo lengwalo. Psalm 55, verse 21. His speech is smooth as butter, yet war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Zulu. Oh. Alle me last page, verse 21. Leloko la bona ke e boreledi wa lebele sa mo teng pelong dikgang pelo polelo tša bona di etša makhura mola tšhoša e hlometše. Okay, di tlogele mo. Smooth talker, charismatic. Yes. Maramoloi ka mo pelong. Exactly. Exactly. Do you want to be that type of a person? No. Go e leng gore mano wa No. tswa he No. o ka upe ha ke se Eish. ya thusha ditaba tse bana besho. Thata. Now, because ke rile mangwalo a ke tlo dira di-copy gore o no gole o lebelela o tlo di tlhola mo a latelang ka seabale the signs that clatter the heart ke gore wena o tetebelele pelo ya gago re tla mo topa le le one needing to be always right Yeah. Eish. gore o mo dilo wena o right o nenne Proverbs
11 verse 12. Ibule. Umabule Proverbs 29 verse 23. Kaolatela. Utogamo in 1 up to 10. And then we will make copy. I can even make a copy up for you. One in WhatsApp. I'm Romanian. Okay. Proverbs 11 verse 12. Proverbs 29 verse 20. A man who lacks judgment desires his neighbor, but a man of understanding holds his tongue. 29, 23. He who brings trouble on his family will inherit only will, and the fool will be servant of the wise. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Chapter 29, verse 23. Chapter 29, verse 23. No, I see. Yes. A man's pride brings him low, but a man of lowly spirit gains honor. Oh, yes. And then, we get it and then the generational curse. Very explicit. Mudimu ripa more Old Testament mudimu orgeota bazwadi we ameluku emeraro and so on. Marbo Ezekiel Jeremiah Baboncha is a recurring sin from one generation to the other. When that sin is cut off, there is like a New Testament. Jesus everything when as for so what's going when you were cast from your forefather, I wanna tabayo. I wanna and regular boldly retzvabori Mudimu retrofa cheka Jesus Christ. Maraheo sanya go felore tate o bea phela swa bolaya di ranga utswa o tla no continue ga ona khese go fihlella mafello le ngwana ga go ba mo dale yena no ka mo re phela ga utswa ke yona generational curse re continue mara go iripa ka ba mo gela Jesus go ke morena. You are free from that curse. Amen. The terrible ka more ka from the same mind, same heart, same maikutlo di jwa molomo. Ke botse le jemile. O re go tloga le kono. O tlo di introspect. Before o re mama ke kana modimo a nya. That's the order. Yes. Not me. And then you will make an impact. And what you're there. All I Tomale Wilella, Eric Woody, very little hour. Oh, Fitamola Toma, Olumo, we go up. I'm sorry, I so can't keep. I'm with the wrong group. Yes. Exactly. That's how you guard yourself. But when you are that is the moment they were from all very horrible things. To go through but to come in my planet and then you Ujia to Jela or implement that and then I will say Yes. Ukubala ndadema samukara belle mudim for the lutarena igeramu komudimu anyakaramu. Yes. Bawa sasubiri kulungulu namandla. Sisondela kuwe Nkosi namhlanje. Lambo sibaba sifundisa khona namazwi akho Nkosi namandla onke. Uba
Jehovah Nkosi, siqaphe sigade Nkosi izingqondo neenhliziyo zethu.